88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay. Kaulok, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Liknaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay. Good morning! Naimpagngal daw bigat kata kayo amin, apo. Mabigya kabuasan, Pangasinan dagupan. Wadya tilalamat yung mga impasabi na sari balita, isyatan komentaryo ni Pakar at sari matuan, Liknaay Balay. Diyan nga rin na sa ikapaborito tayo ang RJ Jimenez, always at your service. Nakalop na kantabayod sa agaw na Miyerkules. Petsa 18 lahat atang tanagagi kat bulan na Hunyo taon 2025. Sa magtarlingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay tima the technical side. Sa manangaro lawas the faithful one, Engineer Richard Olanday. Untan tumat sa the only one, Engineer Nixon Dakal. Mayam-yam sa tiyempo at atang tanagagik, muling nagbabadya ng ulan. Again, karo magilik kasiltuman oranan to. Antayo may singa inkalbo, mas pasya, ya oran. Ya lapud pinasyan oran. Wala rin dalan na langula at siyudad tendagupan, yan nalgap, at satay danom, awit na sayay, kasil na oran. Antayo sa ilik na andare tutu at atang tanagagig, an panon tula kasi, no unyan klase na oran, gili kasil, agili mas pasyan maong, ato sanagaw, sanlabi, antula kasi so pagmaliwan lamot na sa syudad na dagupan kwanda. No aman labat la, ya kasil na terter na oran at atong tanagagi kat wala lari pigaran lugar. At syudad na dagupan so nalgapad danom. Agonta na tatong tanagagi, agarawi, yan o atan at sanago sanlabi, ay siguradon mas alarm ne, gontan. Kaya nagay, noon yaran panahon na tatong tanagagi,
Importante alwaran timot sa sarili tayo, sarili malaman tayo gauntan. Kanya nung paway kayo tabong natan, mambit-bit kayo na buta. Singasyak, nambit-bitak lay buta, tanan karo man ege, nan sausaw mat. Ani nagkalalo lang natin tasay kwan say babagada weather update tayo tatin tanagagi ito at wala man so abasa tayo ya manlala po at pag-asa ano lang tayo so weather update at tatin tanagagi moderate thunderstorm advisory. Pero nan karoman niya. Pero we'll be expecting heavy rain showers dalang ula at atong tanagagik with lightning and strong winds sa kwanda. Kanyan al-alwaran tini at atong tanagagik so terter na oran tani si Ajad Metro Manila magdamag halag ko mo nanto magdamag so terter na oran kasi katulaya may nanununun tayo na epekto at ating tanagagik na sa tay climate change nanto at wala may abasak in line at saya so pangisilibra tayo na 78 agaw na dagupan. Kani June 20 man agagik. So selebrasyon na sa may agaw na dagupan. Mika 78 lamanaya taon to. Yung syudad na dagupan at yung pagmaliw ton syudad. 78 years. At sakit sara may gawon dan aktibidad. At amay dam site. By the way, sa tema na selebrasyon na sa 70th araw ng dagupan at punla ng pamilya, puno ng pag-asa. Puno kasi mantanom ira agagik, mantanom ira diman at dam site. Sa gabay dan gawon, may dam site gawon dan fun site. Bali-balin din ilan to. From dam site, gawon dan fun site. At sa plano daditan, tanaman da na 1,000 trees, libo-libo. Libo-libo iran tanaman. Ditan at Tondaligan Blue Beach. And sa may rehabilitation na sa may 60-year-old dam site titan. So sa kwanda jaya tatong tanagagi plant trees with us to our goal of transforming the dam site to a forest park. Seedlings and souvenir t-shirt will be provided to all participants. Kwanto, Sa no June 20 itan, 10 a.m. nagawa. At sa ikwangkod kanunutan ko, marakap itan. Marakap itan niya kanunutan. Tanaman tayo na tantanhaman because that is what we need. Mantanom tayo na dakdakil na tanaman ta. Pianjat untan, wali panlaban tayo. At sayay climate change, yan nalilik na tayo at atang tanagagik. Yan nung nayari-yari, iwasan tayon batangan, iraratay kakiwan. Nayarin itrimtira, numambilang at makakaisturbulara at tantayotan sa sakaya 3 at atang tanagagik masangaitan. Natantapan agam makaisturbumat at saray linya na kuryente, nakaukulan itrimtiratan. Pero agyura babatangan, agyura papatiyan. Kayan, sekwan tayo lang ti ibabagan na mantanam tayo. Nakaukulan tayo mantanam tilan mantanam matatan tanagagig. Umpawil tayo sa may panahon niya, halos amin niya tapo na mundo, manananam. Managtanam atatang tanagagig. Sekwan ko balat at kanunutan ko kasi aliwan saya sa first time. Aliwan pilplimero, walay unyan activity yung gitar na sa LGU Dagupan, mantanam na tanaman. Nanunutan ko ng saman,
no agad nalilingo may first term o second term to ng Mayor Belen Fernandez, wala rin tanam yatan tanaman at gilig na baybay. Nagkalalo la ditan at Pugaro, Tanjaya at Tundaligan, Blue Beach, yan ang tanam irata at tanagaging ni pigaran sanga na nyog. Pigaran sanga na nyog itan, nalilingo, mabutad 500 amo, ya coconut trees. Intatanam itan, at sarayan gilig-gilig na dayat. Agkulabat laan ta, no pigara at saraya so abilay. Singa dadaisat so nanunung ko, dyan sama na karakol yung tanam, singa daisat so nanunung tayo, ya abilay, ya tanama niya intanum dayan yog. So, natan tamantanon tila lamot, ula ko mo nasusto ni timat, ya sarayan itanum tayuran tantanaman umbalag. Umbalag na bilay. Aliwan samay, kapantanam, singangga pumala. Kaya din na sirimonya na panagtanam, tayo na ng tila, pulya ng tiran na mambilay labatla. Although wala ramay talagang tanatanaman niya, no? Yung tanong mo, pulya na, gano'ag mula si kason, umbuna. Pero, just the same, no say gagamtan tayo, at atan so, may makapampabuna tayo na dagdakil yata naman, then we might as well take care of them. Aliwan sa amin tanong tayo pulya ng tilara, agawin na natin talaga para magkaroon naman ng kabuluhan. Yung maganda nga yung tema nito punla ng pamilya, puno ng pag-asa. Wala ni from dam site to fan site. Di ba? Balibalin dengulan na tatong tanagagig. Uyla kumon. Araratan niya itanam dan tanaman. Tani pulas la. Pigaran grupo la so sara may mantatanam-tanam natan ditan. Ditan at dam site at tatong tanagagig. Kasabi na June 20 lagi sa ago na Biyernes mas dakol nira so dagop. Dakol nira so mibiyang. Sa tanya activity kasi walay souvenir t-shirt. Guntan, walay souvenir t-shirt da. Akwan tabalot no free. Tanggap mo so imbagadan free. Pero souvenir t-shirt labat so biniklada dya ay. Kanyan aman labat so samay kuru tayo. Ya kumuno man tan kitan balibalin ng tanaan nino ang kakabalag laratan. Anong balag iraratan niya tanaman niya itanam niyo ditan ay balibalin ng tanaan Pero no tanam tila bat after the ceremony at may agtirara lingawan pulyanan tilara yaman bile iran bukor da kailangan damot sa proteksyon lalo na nunyari nalilig natin iputang na panahon kaukulan tayo danom gawantan one thing more no kaukulan proteksyonan mat iraratan at sara may kanding tani wala rin kanding niya bulos sa gauntan na tatong tanagagig ay say kanding masibay bulong itan ang gano anton klasin bulong kakanan to ngangangatan to nga untan so kanding gauntan. Kaya naman ngat kay bubble gum sa bagadad si kayo singa kakanding tanga-ngalan ngat. Gamanon tanatatong tanagagi ka dayuan titan ya kanunutan na sa siyudad na Dagupan ya mantanam ira tatong tanagagi. Aliwan satan labat actually so sara may nigitar iran activities parad saya so pamalabas tayo na saya 78th agaw na Dagupan wala ray arom niran serbisyo ya ipagamor na saray nandurman departamento nasay LGU Dagupan City iyabilyo iraratan niya serbisyo at atong tanagagig at na pinabangan nyo mat so samay serbisyo na LGU Dagupan singaditan at City Social Welfare and Development Office walay gaon dan registration for maaron ina
maaron ina. Sige. Kaya aro yura te anak yu. Sa gabay ito ni bagatan, aro yura te anak yu. Okay. Registration, tapian mag-qualify kayo. Na-qualify kayo, at saya so registration for maaron ina. Okay. Registration for solo parents, senior citizen registration and ID booklet, senior citizen payout for 307 beneficiaries. Maong no bali-bali agon ta na tatin tanagagik sa ilalon tet saya, kumon ang gapoy kolor na politika. Paano na ani wala lang ulare reklamon na rungol tayo. Sa konta walay registration na maaron ina tama na ya. Ara may kaaro dalabat. Kuan dalalamat. Alog kumon, no lapag ya serbisyo tan, ilapag yo kalyonitay kulor. Singa jad sa CDR-RM simat, walay turnover na pituran rescue vehicles. Isang orientation on disaster preparedness. Sa City Health Office, pangitermat na free medical check-up, dental check-up, anti-pneumonia vaccination, laboratory test. Hemoglobin, blood sugar, uric acid, cholesterol, with X-ray and ECG. Mangitermat iran na lectures on dengue and leptospirosis. Insan walay registration for the Diabetic Club and Hypertension Club. Oy, walalay club yung mata. Jad Sanitation Division mat, walay misting kunon gawanda. Zero open defecation, then awarding of toilet drums. Niraratanan. So, dakol nirarayay. So, activities siya wajay. Singa sa City Agriculture Office. Wala may tatawagan dan turnover and awarding for Dagopeño farmers, fisher folks, schools, and individuals. Ay bibit lang tayo tatong tanagagik ta, piyan jaruntan, aware kayo. At antay gawin nyo, at napinabangan nyo man. So, serbisyo na sa siyudad na Lagupan. Katulaya may sa kaya gagumtan mo, nasa may Freedom of Information Ordinance, ya ipapasa, nasay majority 7. Walayan kanunutan da atatong tanagagik Freedom of Information Ordinance, tapyan jaruntan antayor. So, no inerso lalaan. Paano ton gagastusan itay pundo na sa siyudad na Dagupan. And it is the right of every Dagupeño, nakabatan no inerso pangigagastusan na sa tay pundo na sa siyudad na Dagupan. And we have to know it, and we have to be informed. At sa raratan niya mihuras o proyekto ya napag at parad sa siyudad na Dagupan. Agauntan na tatang tanagagik. Kanyan walatan, so Freedom of Information Ordinance. And hopefully, this will be favorable. May naalat to so may suporta na sa kaplasan niya administrasyon, yan Freedom of Information Ordinance at naproban. Hopefully, ito si katutan so importante. At least, na nang tayo man, yawatan so jad siyudad na Dagupan, just like Pasig, we observe transparency and accountability. Gontan. Dakol ni Ray, pati sa City Legal Office, mangitar na free legal consultations and services. Sa City Engineering Office, wala may programa dan unaan sa mairap bilay. Walay gawon dan repair of houses, operation sitio, Bilenergy. Wala ni Bilenergy dan, tumang kasi Bilenergy. Dagdakal iraraya tatang tanagagi ka, bali-bali irarayan programa. Kanyan nabibilan tayo arom, aglapiga tatang tanagagi kat amin minabang. Ang gapoy pinili, ang gapoy kolor, ya pangibasian, nasatan niya serbisyo. Happy 70th Ago na Dagupan Dasari taga siyudad na Dagupan this coming Friday.
Jabal at adling kayo natatang tanagagig at sayay agaw na ayay June 23 agaw na Monday pagalangan iraramay kalangguran. Walay nagawan Youth Leadership Excellence Award 2025 sa June 23, 2025 Monday bitan Adlingayen Civic Center, Adlingayen. This is a day to honor, celebrate, and empower the next generation of change makers. Ayat sa kaya prestigious recognition yata itong tanagagig. Iaawat at saramay young individuals, exceptional young individuals, nampanangnang na exemplary leadership, integrity, and commitment to making a positive impact at saray eskwilanda. Aliwan dyan eskwilan na ba? Nag-ingan ang gadjad saray community. And these young leaders are not only visionaries of tomorrow, but also active movers of today. Proving that age is no barrier to influence, service, and transformation. Balibalin programa yata itong tanagagik. Aya ubat at sama ibabaganan Dr. Jose Rizal. Di ba sa kwanto ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Gauntan, kanyan sirin at their young age nanang tilatan na develop la at sikara amay exemplary leadership, integrity, tan commitment. Tapyan jad ibalag da, tas kararayanan isuunsublay. Ya mangida ulo at balit ayo at watanlatan so training ni agamoranda ya mangitar na exemplary leadership with integrity and commitment at atang tanagagig. Sa kwantolante ng Mayor Paul Batawil, let this be a reminder to all youth. Your voice matters. Your leadership counts. And your dreams have the power to shape the future of our nation. Kanyan together, kwanto let us raise the torch of youth leadership and inspire others to lead with courage, compassion, and purpose. Wantole tayo sa rin nadlik na ibalik, kaya rin inasarin pakabatan pa imano malalapadid sana yung manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman
ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, 'cause we care here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, 'cause we care here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan.
Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjat Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sa liknay, bali at ating tanagagig. Diyan nga rin na sa kapaborito tayo ng RJ Jimenez, always at your service. Nakakulop na nakakanta ba yun ni Itsayin Ago na Miyerkules ay magtarilingkor, magtarilin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Alas 8.36 la sa oras sa ating tanagagig ha. Paano late kilad sa railaan nyo? Hello, good morning kay Madam Lynn B. Coronel. Sabi niya, blessed Wednesday morning, Sir Joseph and Sir RJ. Kwanto likewise po sa inyo, Madam Lynn Coronel. Kay Sir Darlon Arsiga, sabi niya, good morning, Sir Joseph. Listening here in Novaliches, Quezon City. Gyaro, arawi ka agi. Kumusta dito na da Quezon City? Kay Madam Emma Libio, good morning. Siyempre, yung tanmadlakin da Nanay Bihing, Nanay Kunsing, si Madam Perla, Kagawad Esperanza, tan si Madam Ja. Madam Ja, Madam Diman. Okay. Kay Sir Maxi Solis, masantos si kabasan Sir Joseph, God bless kwanto. Si Cesar Cesar Ian Orbano, Kumun holiday, tapian makaabil kami na free medical check-up kwanto. Hangga po ni so anunsyo da Sir Cesar nagarante paano biglan walay anunsyo. Ya hangga po'y loob tapian on tanat makaabil kayo na sa tay free medical check-up. Sa kwanto ng Sir John Paul Aquino niya dengal kayin maong. Good morning kapaborito Joseph. Kwanto, tama po kayo. Bilang mamamayan, dapat nating i-avail ang mga benepisyo at serbisyo ng pamahalaan. Pabati naman po ang 25 successful driving NC2 trainees, scholars ng iTech Computer Academy ng Malasiki. Test the scholarship sponsored by the Office of Senator Loren Ligarda. Sa mga ganitong programa sa pamahalaan, nabibigyan ang mga katulad kong underemployed, unemployed at high school graduates ng pagkakataon para maabot ang aming mga pangarap. Di ba? Tama ka diyan. Sir John Paul Aquino.
Oh, thank you, Sir Joseph. More power to your program and DWJE Radio Pangasinan. Kay Sir Rodel Idades, good morning. Kay Sam. Hello, Sam. How are you? Sabi ni Ronlyn Wapson, good morning Sir RJ and Sir Joseph Blugen ko pre asawak Mylene Alvaro. Salamat tamaanos kaya mga rodsiak. Love you forever. Shout out lahat ng mga taga-Libsong. Sana all happy from Intoy Wapson Ayos. Sige. Ayos na ayos. Kay Sir Jerome Antinorio, sa kwanto un mangilulugay dakinan Doña Josie Ballesteros the birthday da kuno natan. May you have many more birthdays to come. Good health and God bless. From Jerome Antinorio na Portik, Bugalyon, Pangasinan. Tutuwatan na tatang tanagagi kanyan. Bilyon amin ang turate programa ng gobyerno. Taararatan parad si kayuratan na tatang tanagagi. Pero undadandan, undadandan nagagik so gira, so balingaan, at bautan na Israel tan Iran, pigarala at sararamay kabaluyan tayo, ya OFWs gabay dalay unsang pahat, nagkalalola iraramay mantatrabaho at Israel, gabay dalay unsang pat atatong tanagagik, ang likod at sararatan yung OFWs, walay 22 Pinoy officials natan, yawad man apil dit irad Israel. Ag ira makapawil, ag ira makasampot at Pilipinas. Anto kasi ginawa dararaya, ya official na gobyerno watan irad Israel, stranded ira natan. Kay ibalatan so Duaran Party List Representative, Taluran Mayor, Manlapud Visayas Region, tani in Sarala, nasa Israel, so airspace da. Ang gapulay makatikyab, putak da atatang tanagagig. Sa ibabaga natan na sa ambassador na Israel at Pilipinas, na sa Pilipinas at Israel, si Ilan Flosh, about 17 mayors and local government representatives, then a few from the dairy industry. So altogether we have 22 in Israel. I have to say that from what I see, they are feeling okay. Siya pararatan kasi pisyal yawatan natan natatang tanagagi kwa manira natan. Kaamot-mot ira at sara may bomb-proof ya bunker ditan at Israel at ating tanagagi. Pero nang salita si US President Donald Trump, sa kwanto ng US President Donald Trump, wala natan mikakasin natan sa Iran for a peace talks. Pero ang tusabat ng US President Donald Trump niya, bantayan tayo dungulan tayo at ating tanagagi sa imbagato ng US President Donald Trump. Have you heard any signals or seen any messages from intermediaries that Iran wishes to de-escalate the conflict? Yeah. What have you heard? What have you heard from the Iranians? They'd like to talk, but they should have done that before. I had 60 days, and they had 60 days, and on the 61st day I said, we don't have a deal. They have to make a deal, and it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war. And they should talk, and they should talk immediately before it's too late. And what would you say, in your opinion, what would it take for the U.S. to get involved in this conflict militarily? I don't want to talk about that. And you mentioned Putin. We've always supported Israel. We have for a long period of time, strongly. And Israel is doing very well right now. That's it. That's it. Sikatutan. So, babagan ng US President Donald Trump. Gabay day mitungtong natan, they should have done that 60 days before. Prior. Bakinta natan kilabat mitungtong kwanto. Pero parad kinan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, singadad pa na ni siya to,
agauntundatan so labanan at bautan na Israel at ang Iran, anggad aga na andi imay supreme leader da dita na Iran, ya si Ayatollah Ali Khamenei. Killing the supreme leader would end the conflict. Kanyan anggad agda kuno na patay. So sa may supreme leader da dita na Iran, ya si Ayatollah Ali Khamenei, ay agauntundatan balusan na say ballistic missile sa tatong tanagagig nya. So sara may palapag ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Well, look, we had the peace talks. We gave it a chance. We've, clenched our teeth. We did everything we could to enable President Trump to negotiate the desired result, and that would have been preferable for us, and I think for everyone. But we saw in the course of the negotiations, while they were negotiating with the United States, the supreme leader of Iran, Ayatollah Khamenei, tweeted almost every day, "Death to Israel." The talks were merely a facade. So are you going to target the supreme leader? Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details. But U.S. officials tell us that the president flatly rejected a plan, an opportunity that the Israelis had to take out the supreme leader. Do you understand his concern? My understanding is his concern is that this would escalate the conflict beyond where it is already. It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. Let me ask you, your defense minister, Israel Katz, said that if... Arang uliuman na tatang tanagagik, it will end the conflict. Numan bilang nabalang itan so supreme leader na Iran, ya si Ayatollah Ali Khamenei. Yan, paano to Anggad kapigan nagawat katutan sa problema tayo nata na tatang tanagagik. Numan escalate itan so problema sa bautan na Israel tan Iran at ating tanagagik anto so balbalag epekto tutan na ani at si katayo. Sa balbalag epekto tutan at si katayo at ating tanagagik krudo. Si katutan so balbalag epekto tutan. Tano agauntundatan so labanan na sa tanadwaran bansa at ating tanagagik. Sigurado na untagay so presyo na say petrolyo. Natan nilabat aka-alerto la. So Department of Energy tapian jaruntan at naprotektaan so supply na saren produktong petrolyo at Pilipinas. Taay ilaluanda ya talagang untagay so presyo na saratan niya produkto. Sa kwanto lantinan DOE Officer in Charge Sharon Garin, as we face continued volatility as we face continued volatility in the global oil market, the Department of Energy is taking firm and proactive steps to protect the welfare of our people. Jadsarian bukta say gagawin natin na sa Department of Energy ya siguro nda ya susto supply na fuel nananatiling matatag at sapat na ang anumang lokal na price adjustment ay mapamahalaan sa paraang maibsan ang epekto sa ekonomiya ng bansa. Kaya may ko-coordinate lara natin at saray oil industry. At malot dan babantayan so sara may inventaryo at ating tanagaging ng nanyutan. Nan Hunyo 16 sa presyo na Dubai crude imabot lad $73 bawat bariles. At sayay imbo naglabat ya agaw na Martes karuman anto so samay may presyo na sa crudo natan at saren kaplusan. Karuman imipikto may presyo at ating tanagagig ya increase. Jad diesel 1 peso and 80 centavos per liter. Jad gasoline 1 peso and 80 centavos per liter. Tan jad kerosene 1 peso and 50 centavos per liter at ating tanagagig. Sikatutan. So
tinagayan. Kanya nabot lad sa tay 54 to 55 so presyo na say gasolina. Noon tagila lamat, sigurado next week tagila lamat ya. Kung paano naanin naabot tayo hanggang 60 to 70 ito, agialigla ko mon. Ay, agi. Pero nuanggad kapigan, agtayo anta. Nuanggad kapigan na sumpalitan niya conflict at ating tanagagik. Tani, mabata-bata may palapag ng Israeli Prime Minister Netanyahu. Ang God, aaga na andi, may supreme leader na Iran. Oman patuloy itan yung conflict at bautanda. And speaking of conflict, jad si katayo balat sana so conflict nga nalilik na tidya. No si karadiman, tupakan na ballistic missile, dia balat atatang tanagagik, tupakan na sari salita. Antayo jad sayay panakar na aago, at aglapiga unga polaman so impeachment proceedings. Anto Pero katarya mo la si Vice President Sara Duterte. Ara may Defense Council to matibay. 16 so Sara may unalagay abogado to. Aya mangi depensa at sikatayo at sikato at irap dad Senado at ating tanagagik. Nyara ay. So abogado to Philip Siegfried Fortun, Gregorio Narbasa II, di ba si Ugawya ta may narbasan masikan. Kwanta no mabilay ni. Pero marunong man. Gregorio Narbasa II, Sheila Sison, Carlo Joaquin Narbasa, Roberto Batong Bakal, Justin Nicol Gular, Lyndon Miguel Baquel, David Ronald Gulia VII, Maria Selena Golda Fortun, Clarlene Radok, Francesca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Miguel Carlos, kwantano si Kinya. Ating magamya Vice Mayor yan na sa siyudad na Dagupan. Pero Miguel Carlos Fernandez, Michael Wesley Poa, Reynold Monsayak, Mark Binluan, tan Ralph Budota. Si Kararaya tatang tanagagik. Manlalapod sa may Fortune, Narbasa, and Salazar Law Firm. Si Karaya so unarap. The Senado at tatang tanagagik no unggapulaman bilang so sa may impeachment proceedings kontra kinan Vice President Sara Duterte. Ay, agi. Sikatutan so conflict tayo balat dyan Pilipinas. Anto? Kapigan kasi nasumpalitan ng conflict. Anyway, walay advisory manala po at DILG para sa aray public officials tayo no, Biyernes manaya talaran na nyo. Ay, walay special guest tayo. Tawalay marakap ya pantungtungan tayo. No ago na Biyernes at atang tanagagik talaran na nyutan. Ani paakarad saray batik na politika. Of course, pantungtungan tayo ratay appointments. Agauntan. Sige. Yan ay, so ibasa tayo agagik. DILG issues advisory on assumption of office by elected officials with pending ombudsman cases. Nitan. Sa kwanto dya tatang tanagagik, the Department of the Interior and Local Government has issued an advisory addressing the assumption of office by local elected officials who were previously dismissed by the Office of the Ombudsman but were elected in the May 2025 national and local elections. According to the advisory, the accessory penalty of perpetual disqualification from holding public office applies only when the Ombudsman's decision has become final and executory.
Dismissal decisions are immediately executory only insofar as they pertain to removal from the current post. The DILG clarified that elected officials whose administrative cases remain under review, such as those with pending motions for reconsideration, appeals, or other legal remedies, are not considered perpetually disqualified from holding public office. This includes cases where officials are in the process of seeking temporary relief from the courts. The DILG clarified that elected officials, basa tila man such as the advisory cites existing jurisprudence including Pichay versus Commission on Elections and Muñoz versus House of Representatives Electoral Tribunal, which underscore that accessory penalties may be enforced only upon the finality of the decision. The department stated that it will continue to coordinate with the Commission on Elections, the courts, and other relevant institutions to ensure procedural consistency and adherence to applicable laws and legal doctrines. The guidance has been circulated to all DILG regional offices, legal units, and concerned agencies for appropriate reference and application. The advisory applies to all similarly situated officials nationwide. Sikatutan sa advisory, manlala po at DILG. Natan, aramay manutupot, aga makaroon so kamarurwada at sa tay pakagawa na barangay tan SK election, wala man su interview at kinan outgoing Senator Coco Pimentel. Tas si Senator Coco Pimentel ang tayo maglata na tatang tanagagig at tasinggermet at Malacanang. Wala may ni balikas tunatan at saray sa may interview to anto so say ni baga tumat at satan so eleksyon na barangay tan SK nya dengalan tayo so kwanto ng outgoing senator, graduating Senator Kiko Pimentel. Nag-attend lang ako nung last ledak nandun ako At alam ko ang gusto ng presidente ituloy itong barangay. So whose will prevail? Sino ba ang may last touch in lawmaking? You need a law, you need a new law to postpone or reset the December 2025 barangay elections. And who has the last touch in the making of a law? So sir, yung stand ni Presidente during the letter, ituloy. So, nitan, ituloy. Sikatutan so, liknaan ng Presidente BBM, anang graduating Senator Coco Pimentel at sa may impituyaw to at sa may nyatin dito at sa may ledak meeting. Natan alagaran timat ni so decision siyempre sa final decision manlapod Malacanang at ating tanagagig nutuloy o di no andi so pagagawa nasa te eleksyon at barangay tan SK Beno, mga pala malam yung oras tayo ating tanagagig sa lahat na lang ng mga nagbo-birthdays, happy birthdays. Sa lahat ng mga nag-anniversary, happy anniversary sa inyo Mag-ingat lang po kayo sa terter na uran. Kanisi nga siya, terter na uran karuman. Lalo lajad banag ko, di ang sakit sa banag ko. Unya man hayon mamasikan Engineer Richard, Engineer Nixon. Mahirap sa muntakan. Daklo sa unlasan lik na anay. Ang tabayan ang susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Diyan nga rin na nakapaborito RJ Jimenez, always at your service. Siyempre nakakalakalop akan tabi lang ulat sa inagaw na Miyerkules. At liknay balay sa magtarin kapaborito magtarilingkor Joseph Kanilang Bakani.
Kantabay team at siyempre technical side sa Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Tan siyempre the only one, Engineer Nixon Dakal. Sige po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang puta-putang iran balita.